Empasaso number 2. Kwadu ayede ebo wahene wada ma bra yemo akwaba ha Yedumasa TV udin Reverend Christopher Poku we empasaso de me on empasaso de sia kwanda ni am film empasaso number 2 kwanda ni ampa de hedi kwadu de abo nana nyina ewe perfect excellent wo ye kronfo nana kronfo ana wo yakonya ye mienu ba ko akodie ana wo de ba ko akoton ama ayifo aduanafo ana otufa da roma wo hunu no waje yakonya ye de amaye ebiem one na ayifo ni tu galamsey pa wo achease ademla menhia masa de o ye kro no wasa bogate awo jis kaka bi atwam 10 million kro na bonten bim and o jifri na o committee for nsem na ye community center no mo de ye ne ye chiame apia na obedi adanse na otu no no na ye on nsema na o ye ne ye na o gide man na ofase no masa na ofase na market ye de oboba akwa 10 million obeda ne cha 10 million ye kan ya asofofo kromo asofofo ba aduonu ebe pa na cha obu kotodwe so do won chemu miensa no one for half why one for mienu one for ba ko makro ni emfa nya community center wo se okodwono ba ya wo se wo de ma kro na enye ono ana ye ne de ono odi ne hene oye kurowura ndeja yeni asem bia aka ena nyankopon da woro ma ne nyankopon akire ntumi mi yetu no ye da wotufo ase ye da mpanifo ni nyina ase oye akwana ni na udi na chi a oda oye busuani bla ye de yempo na de me kan no na de wo kan ne beda wase semre empasaso number 2 nana ampofo twemasi ye tu na de so no kwadu a abusua ne wona e won pasase number 2 krodua nim no adofo ne ajanfo ma me abrewa bi dada no wo ha sanse ye se abrewa yi asemi beto ho nyina abrewa yi na ekoba saa ma me ni anwode ne so wakire sampa asante wo man wo ba kukudufo ya asanto ano no wako agem pasaso number 2 esi wonom abrewa na sesi ade waja poma esi wa odi asano sanse nani age papa die na de ma abrewa a sebe nimfie aduru sede wo ne anigi ahye na koma muma sanse mfirihie aduana baako e wakonwa so no wo hene ampofo twemasi enye mpuntonyuma bia wo kuro no so afi galamsey eno di kuro no eye kwadu bebre ni ade abo wo hene na yegusu wa Yedumasa TV yesomo e wo menhia fikesiem kosi sene djumadi nyina be fi mama kotoko hene be pagya no to so de beto fam wo ha bia no ye beba e de baba somo Wayaye na wayayo onyami wayaye hallelujah wayayo ewradi wayaye na wayayo onyami wayaye hallelujah akuru ye nyame ko